le whasalauta le ainga sātun mafono ma le maleifua mai le nei tai au fau le afionga le sao ia le o tasua tele po le afionga fo ia fui maono manuseni tūwhele ma le whaletua ia sua Vivian Pefem tūwhele ma lo lava le soifua manuia ia te o lua mātua le profesa langolango le soifua ma loloina Dr. Leusa to le fua tupa isa mau take naseri ma le whaletua ma lo lava le tautua atunuu mai se tato sponsor ma lo si mai Hawaii i le afionga ia lilo fotu wa manu ma le whaletua ia baby Fretten ma le nofua alo good morning baby pea fo i le afionga ia vui Nicola Wofo ma le whaletua ia Molly ma le nofua alo mai sini au se talia ma lo lava le soifua manuia Molly sunga ia Felice Fiu se ni o tautolo ma le whaletua ia Maria ma le nofua alo i sini au se talia good morning Maria mai se le fionga ia le manu ma le whaletua ia whafangu le ala misa ma le nofua alo mai melepone ma lo soifua manuia whafangu le maleifua mai o le au sina sina o le hatunuu le nei tai au fau i nei tamama tina mātua oe o lo lango ina malo si tato po kalame nei ia mai se fo i le fionga le tai tai sili mai se o tupu mai e o sa moa good morning tu le epa fai ai ma le whaletua ia maungamu se umanu matamua whaalia ma le tausi ia sinta alofi po le patu ma Vienna na nai faumuina o le ana le tupu fia ma le whaletua ia moa nanu good morning ma lo lava le soifua maduia le nei tai au fau telesia se kolasi tika to'o au le matapula se umalo fereti funga so vale whaalava au tio inu ese Paula Banks fa asu tusa fa e fili le sina le avai Maria Akiau tuala Maria Blake Lock ngalua fisau fo ito o ama tayo maluloto matangi vila wano good morning vi longo ipule peleti to iloa leifi fa ai ufa mau moana e ke loma fo keti sia moa evo ayo faiva ya mese letina matua ya Rosalia mu popo mila mafuta mai au kilani ni usila good morning Rosalia sele sama lo le soifua mau ele nei tai au fau ma sili fiti fulisia inu etele ili fa so tau mamata good morning ma lo lava le tapua ia te olua matua ngafo pula sa lua tele mos ma le tausi ia Susana manuia ngaluengo le nei tai au ngafo lau fili aro na fai ngafa ma le faletua le susunga ia to alima le ifi pope tuala tama le langi ma le nofo halo te o sa nele tunai ma le faletua ia to mata ia manuia le au mawai sa moa la wafionga teo pe fo ingalu vao leota to mata ngalu vao leota ia manuia fo i le taime to taliu mai ai le fai ngamalanga ia te o lua matua Papoli i Paulo Ioane ma le tausia a kene se good morning Papoli i Paulo moi malo Tanielu Tito malua timu fale tangoa i Farani Swan ma fea o taito pupu i fatu e lia tau ili ma Filipina le musu ngā Uta Brown ma Tina good morning Tina lolo mataua ma pauli ului ma le faletua ia ngā fosfulu pali i tele moangu tuti a puna olo tango ma le faletua fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa tuala tau umalelua Alessio Mulipola good morning Sidia la o kene ma le faletua ia le Lovi Burtis ma tautia sa ngala apelu se aso Celestina good morning tu au pepe Josefa Setema ma koleti po a mailo soifua manolo ina sione haitang tau etia ta fu asua maroini pe fo ia su apentito RJS TV upati vai tovi Filemoni ma le faletua King Solomona Viti Smith tau fai ula me King ile au pepe lome tupa yo le vai dilingi mau moana no Marina falana ipupupani pasa fa apoi ma fa afu tau finga foi maono ma Diane good morning Diane tupa yo le vai dilingi fa salafa tapua i kuka le tausi ma le ai ngali i malo lava le soifua manuia me se le fionga ia manusina Setefano to le foa ma le fionga ia matai atio sa fa atonu ni mata good morning mau salafa malo le soifua mau ono sa itu fa anatu eti maulalo braces langi ayang Critel matangi Selina aling na hio malo lava le soifua manuia le nei tai au fo Petonia salele Muripola mose ma Maria ulai fono i moana langa aia pele sauma le susunga ia kolisi leota ma le faletua toi sulusulu ngā tau mati elive ma faaumu Lucy pa utalo se walunga ma maliu mai Lucy po oha mai lo soifua malolo ina
Ia me se fo i tau a fesili a mitua na i malisi tau a po a mai oe. Le afionga i atu puola Perenise anau ma le faletua. Le vave ma Monica Pale Smith afa ma Lau Brown. Sunga i avaya ma Janet Langshu. A matawhai a Vito Yosefo ma le faletua. Moto sa ngale toitu. Moto sa ngele toitu ma Anastasia. Good morning moto sa ngele. Piwiva good morning. Lofi posi a mo ape i lua ma Rosita. Matawheo ra mota Hilton. Fau mui na po wesi tangi i lima matania. Ni umarika ume valo ia pasui ma le tausi. Me se fo i le whetalenga i a le whau wa tu ua ngase ata ma le whaletua i a Lisa Sole ma Leben. Good morning Lisa. Au a tua Julia le ifi, whau tua le le i o sia Savila. Ma Jenny ta te o whatia lofa mai nu oti vaina lepa Kate Jelson Kuka. Me se le fionga i le ana tupfia i a whau mui na se fo sione ma Alabama. Ma lo lava le soifua manuia. Ma le sisunga ia Mika Mulipola ma le whaletua ia Filomena. Filomena ia manuia le ai. Asia tu fo i New Zealand. Na ia inga mwhanau. Alofa tele atu tato po kalame ia te ole whaletua Filomena. Nga e olo Tony Taleni ma le whaletua good morning nga e olo. Papa Sama good morning. Lupe soli ai wha lupenga ma le tausi. Ma soe lolo ane misa ma whaletua ia oli. Ia manuia fo i whai malanga atu i Melepone. La wafionga masoe fa pe fo ile faletua ia oli ia fa mai se fo ile atua a inga fa vau ia ona ole fainga malanga maliu maleoti ia fa manuia ma fo ini o to fina ngalo lele ia wali fa tau tai o to ia so na ia inga fa talo fa fo ile wafionga le ana tu fia fa muina le alali au va ama le faletua ia lita good morning lita le fetala inga le fale fitu ia le muava ne mia ma le tausi ia le good morning le tofi lau ma le fale tua pia fo ile au anai ma le fale tua ia lina tiuli ma lo lava le soifua manuia fa savalu ma le fale tua ia fa alongo felila good morning fa alongo tu le au talili ma le fa pia fo ile a fionga ia su a fili gari ma le fale tua ia uli tavai tawa ale toa pele pesite tama sone good morning a me se fo isi o wali ma lo lava le soifua manuia fiti sai fe loitu ila epa taputoa ia feta le faletua ia le ata au e lua tavale good morning pita le aututu manu le leua susunga ia e letise manu le leua luku Jimmy talia oa pule loto vau tu ua ma lo lava le soifua maua me se le fionga ia afa masanga le urua ia li ituinga mala ma le faletua ia seu manu tafa lo reta ma lo le soifua maua le nei tai au fou tapua inga le ekalesia katoliko sa moe ruti hio lau fetalenga le fale fitu lio voli tufunga ma le tausi ia na tia good morning liu nga tali tau fai le tau lagi ropeti stu e tole fo le fetalenga ia ono fia na uma manaya ma le fionga ia sula daisy ma le nofua halo Elisabeta ite tama uso good morning manuia le nei tai au tiu te mawhaiva tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki ma le fale tua ia peka paka tonga tuki manuia le ne yaso ila wafionga le sao tau manu pepe ia bese le fetalainga ia sa mau le atinga ngai ono soni tamali iti mani sa mau mai pes le tausi au le ma le ainga li ia manuia lava nei tai au ma lo le soifua manuia fa manuia fo ile atua le pisinisi lo tautua ina ai se o tatou watu no fa pele o Samoa le bala upa ia le li inisi o nei ainga wala fa mai fo i fa noanga le nei tai au fo ia ona o maftanga pele mama i le tino nei nei ainga matua fa nau mai se fo i ainga pele ia a ua umana tape nei le atua lo tatou no foanga le langi ia mo pe atu sai ma wa mionga fai la langi ona alu le mai sao le no foanga le o tape na mai le tatou atua mo tatou taito tas tau sia ia fa mafana ina o tau fina ngalo fa no le nei tai au ma wa fo o tau fina ngalo le lei ia wana ia so na ia inga mafuta mai lunga o apio fo linga to tele mamalo le atunu e mesel tatou YouTube fa tai fa tusi mai Melania ai ono moala le o mafuta mai le nei tai au fo ma lol soifua manuia pa pe fo i Lucia Ioane Loka ia lava le atua le nei tai au le afionga i le falitua ia Nati Laiman
suoka. Lea fo'i wa mafuta mai Samoa. Ia whaamanuia lea tua i lawa whionga whaletua. Whaatai fo'i na mafuta mai. Whaamanuia lea tua i pisinisi. O loo tautua i na aisi o tātou tofi. Pea fo'i Masenga, masuisui, whaatai mafuta mai. Willipis Smith, mafuta mai au Kilani, New Zealand, whaamanuia lea tua i lau whatalainga le vave, ma tausi a Monica. Manuia fo i le luaso, pe fo i te Willa Maxi. Ma lo le soifua maua le nei tai au fo, manuia lo waso Pio Timo. Tai le mafuta mai, me se fo i David Tapusoa. Whaamanuia lava lea tua le nei tai au, manuia lo waso David. Le whionga le whaletua i a maunga mūwha a tai mafuta mai a lo whatele atu manuia le nei tai au. Pea fo i Tomasina, whaamata Sanele, whaatai le mafuta mai, ia a lo whaatu fo i manuia lo waso Ruta Lua Mano, good morning. Ma lo lava le soifua maua le nei tai au fo. Pea fo i Bila wano vi. Kalo whaia vi ia umisi atu lava fo i oiti nā matua, whaatai lava le lango man wha maupopo, ia me se fo i le lango maalosi le whionga le taitai sili, manuia lo waso vi, alo whaatu fo i stoi ina, whaapea fo i le whaletua ia whaaumu tali elive, ma futa mai kuing selani, ia manuia fo i luaso lo whatele atu mo toi sulusulu, masi no foi malo, masi no foi malo lava le soifua maua le nei tai au fou. Le vi inga leo le atua tātou te pese whaatasi ai le nei tai au. Ono le alofa whai peo le atua mo oe mau. E ala lea i le soifua ma le ola. Tātou te maua i le aso ma le aso. Liu, good morning. Se whanuma le whāmi no te ua te ai nei le tu lai fitu isi ni au se tālia. Le vi ingo le atua soifua na tāpena ina le kālesia kātoliko sa moi Ruti Hill peo no o tau whafunga mai ai. Ia tātou tau talapea e winga fo i le alofa ma le angalelei o le tātou atua. Ia matu atu o tātou whawhita auli uma ia te ia o ia e whesoasoani mai taimi uma. Le whaletua i a matai ati o sa whaatonu ni umata le a fo mafuta mai good morning. Whapea fo i tiosa le au ma lo lava le soifua manuia. Tupa i o le vailiringi whasalafa tapo i kuka le a fo i mafuta mai sangone. Ma lo lava le soifua maua pea fo i Titi Ross tui le tufunga. Ma lo lava le soifua maua le nei tai au fo. Ia lava le ali i le whaletua i a fiti saifaloi se iuli.
ia le atua le nei tai au fou whaatai le mafuta mai, whaamanuia tele le atua i tō waso. Ia, mālo lava fo i le tapua i le usuino le fono, whaalongolongo fo i ma le toa, whaalongolongo lava ma le anganga whaanoa noa, whaalongolongo ma le ino ino. Ke le rope kusaka whaalongolongo. Sa o tapua i lava i le usuina fo i o le fono nafi le fionga i tai sili a me se fo i o li matama i tai faipule a fionga i ali i faipule o le itua ngai e le se mea fai ngofie le usuina o le fono ia ona o le le pāleni o le fonga fetalai ana pāleni le fonga fetalai i le ai lava se mea i ai e o le fono lava ia e tatala i fina ngalo le malo le atunu o le au spono ia me se foi o fai pule ua filifilia mai tu malo ta itasi la tau te momoli o la tau fina ngalo i tonu o le fono usu o so tātou atunu wha pelepele o Samoa e peita iane ia te le lava le wha le tonu e le uma lava le wha le tonu o le fonga fetalai pe ai se a lava wa sanga whai e pea nei mea i le fetaui i le vava ai ma le sila le malo le atunu ai moli ai lava le wha malo ia te o tau le tapuai e le sili fo i le tai na i lo le tapuai ma le tau tatalo ma le tau tapua inga whai ngofia i mea uma ia na o wha longo lava i le tau wha malama ina lava o pili tu la fono ia le wa umana pasia ma umana pasia pa lava o le wha o ngā loa tu la fono ia sa teu mai i le tātou whaavai mai taimi fo i au tō la i mai le whiunga tai sili ma le vāenga whaia le HRPP lea lava ai vevesi ai si vāenga sia umi ai fo i le fono mo le whaataltana noa ina i le asoa na o le whaamasinonga lava o whanua masuafa whaamasinonga o whanua masuafa ma le presidene lea ia te au ia waki ngā lava o kakalinga i le saunoa so o tamaita i pāle mia le whai unga le whaamasinonga lea sa whai i le presidene o whanua masuafa e le angawaa e le tatau o nā aia te au ia ona o le tilo lava ia le whaamasino a o le sila a le afionga i le whaamasino sili a te hawa asu e pātū lea sa whai ma whaamasino sili o le tātou ia lea foi ma tātou ma atunu o i taimu tuanai lea foi na sau noa iai pau lea o le whaamasino e vave ai ona whaatino ia le ngaluenga lea ma le ngaluenga lea ia po whaamasinonga ia o whanua masuafa a o lea lava e tau au mai lava e lea fionga i le tamaita i pāle mia ia le whai unga o le whaamasinonga lea na ia avea i ma le whaamatalanga whaapea e le itulia e le malo ia oisol ia ai sa tuli le tūla fono lea wa whaamalolo umai ia whaamalolo umai whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa ala le mea wale toi o mai umai whaamasino ia na whaamalolo pe a whai e sa o le saunoanga lea lea fionga le tamaita i pāle mia ai lava wa koe anga o se pepe fo i lea ngā re ka oko e le iloa le tala na le tilo mai le ata ma le ngeno na li mai le o fōlinga o le pepe e na te le malama i le wha malama ina o le tūla fono lea e vevesi ai nei lea lava e tau au mai e le tamaita i pāle mia le whai ungole aia te au ia o ke o fofo ia i le fia sau noa so o i le ai o nianga vaa a o lau fesili la e iai fo i la sau o ia nga vaa mo le taita ina o le malo i le tūlanga lea wa e tū mai ai nei o le pāle mia o lau fesili na lea mai le maot Samoa vi ingo le atua e iai la sau wanga vaa e te taita ia i le malo Samoa o lau kani e le ai a koa le ai masamea le ane mea e te fia ai e te saunoa so o ma e whaanuma ai le fionga i le presidene o whanua masuafa o le ua manu māloa ia i le presidene o whanua masuafa lea ua totongi lea ua e totongi ia le fitu se funu ma le fitu se lau lima se funu afe ke lo ua milionga lea ua umana totongi le mālo
a nga I le whaamasino whanua masua wha aisea, le anga e sao lele lava le mea ua o kou whaamalo ina ai, ua fosi e le pao le whaamalo ina o le presidente o whanua masua wha ai le heise, dua vai tolu tau te whai ai na mea le mawhauwhau ma le mea le minga. A o lea lava e pepelo, tama ita I pale mi. Ia on manatu e o tama ita I pale mi, e vā lea, whaafonga anga le malo le tunu. Ia masi I kau whai fua, ia tau whamatalanga le anga I le maali e fo. Ia, ele le, ia le fionga I le whaamasino sili, le whaamasino, le presidente o whanua masua, wha ia I o nā ngā ia I o na whailonga, o nā o ina, tūlanga whaapena le, whaonga ina. Ia o kako, ia le se mea, ia ngau a ako a, le ai ama se me kasi. A o lea lava e, whai lava lea, ea le mea ua toso umia I le whare whane. A o whanongolongo le mamalo le atunu u le usuina o le fono. Kau ma whai lava e koso le pepelo, ma whafa les pepelo I lungo les pepelo. O lea ea le mea o kupu ngei malo Samoa. Ea le mea o whaapene ia I o tātou taitai. Ai a tau a watu la ia whamatalanga ma whina ngalo o le itua ngai. Ai ka lea mai lava ma tau mawhai lava e. Ai vai, e le mawhai na tau malo. Lea ngai le malo se mea pepelo. E malo lava le mea sao. Po lea lava o tau pepelo whai mai luma le atunu. E kou kei ufo ele whaamasingonga ma le fionga I tai sili. Ma le vaenga whai le HRPP. Le hanga I loo maua stou lua vai tolu tau te uai le whaamai o Samoa. Lea lava mātou te mai tau ma mātou tāpua I mwhaalongolongo. Aua le whai le maso le mea kako. Ia vai fo I le whai le maso le mea le nkowo mai ai te tonu. Le ale mea o maua. Maka ngā I lungo le si matanga. Matanga I lungo le si matanga. Pau ai le o le whai ngā mālo wau mai avaku kawhanga. Le alava e o mai taimi nei ele I loa po wheo o ia iu ka whanga ia ngā awa ko le whai ngā mālo lea. Bia le I whai loa mai e le se whai ngā mālo le lei o tau. Le mea ka kia ia tu la whono whanua masua whanga aua mālo puipuia. Nā ua iai tono le. Wai ola ua ia I loa mala e koe wala fo I kuila epa ma le vaenga wha whai a le HRPP. E koe ave ka upu le alfa masinonga aisea. Le se lua vai tonu e whai e mea lea le ntal noi na le aso nafi, makala kuanga ngafi. Moli e alfa ma lo fo I nai whai pule o le HRPP, ma lo le lo totoa. Whawhitai le tō wanga le lei mo Samoa, mai se lava le fionga le taitai sili. O nei mea uma I le whai a montangata sto atasi, po sto o lua, po sto o tolu. E whai mo le ma lo Samoa. Folo I le whaavae pe o na taitaina mea le si ka fefe se o ka upunga I la ka ikaya ka po inga le aso ngafi o le ngo ka fai akuai o ka pua I mali sa isi fo ikemi o ka woso ala ka loka hika fo ia ana fa pe ala sa o ia fa talanga tama tai pale mia ma mea sa no ai e winga I le fionga I le presidente o whanua masuafa e koe apili awa o le enta o mea umalava o le unga lava o mea umalava o le apili ala mea wale o I apili. Lai loa I pepelo. Pepelo uma e mea ia e tautala I saunoa mai elita mai tai pale mia I le presidente o whanua masuafa. Pepelo uma. A o lea lava I kau mawhai e ngā. Le whaia inga I lungo le se whaia inga. Ia koe ofo ia koe ape waki le whaopopo kua kupe avaku maa. Ma le presidente pe la engi la ko kupe o hafu le atu no ia ola o na ia fa matalanga ile mea na o matamata ia uia ale si mea ka ki fa anonga ku la ki nga lo ka fina loto ia ka kango lo ka pe ka fa pe nga ka ke le manga o ai o so mer ki a polo fa lua ina lo taso ka ke manga o hanga o ka ika male ali ka ke fia ia ai ke fa anonga longo ku lo I mea ia ia ayo ia lu ia fa tua o to tele o malu le tunu e mes fo le au kersiano ia vi ia le tua la wa na ia fa tsaya tu li tapua inga Samoa a o feanga ia le fionga tai sili e mes fa o fai pule uma mota ia mole usuina al fodo mes lava ile tua ngai o lo
tu le lei mo le malo Samoa wale manuia o tangata uma whaafitai tele le tau tapua inga. Malo foi i le fionga i tai sili ia mausu fono uma le ta APP mo tau finangalo le lei ma le finau moni ma le alofa moni mo Samoa. A o le pese lea i mo moli atuai o mato lo faanga mo e o lo fianga i pia mangase ngase o le tino. So se maota ngase lava o e mafuta mai ai. Mai se te tono o maota malawa o lo tausi ai le tele o le soifua ngase o le mamalo le atunu ina i tamaa, tina, ouso o tuangane. Mai se lava ina i whanau pele. Ia tātou si ima i whaatasi le atua i le aso ma le aso o le atai au ma le atai au. O le atua tali manao, o le atua whaiva venga, o le atua o whaamalolonga. Na o na whetalai lava o na iai lea, pe a tusa le finangalo le ngase matu sa o atu i luma o le atua o ona ngase. Mai se fo e ia oe o lo tausia ngase, ia maua pea le tau ono sai, maua le tau malosi, tausia i ngase le mamalo le atunuu na i o tau matua, mai se fo i taito o lua o whanau pele, mai se lava le fionga ia vuiniko o la uofo i tono le maota ngase i Liverpool, le falitua, tina matua ia seu malofa retifunga i Alaska, matua ia futialo lo tena faleono, male falitua ia whaamusu, ia mai se oto uma lava wale maua suafa, a o lo whaafonga mai ma mafatia pea i ngase o tino, tauia ina ia lango maluina i le atua o tauta o tonga ti ngā, le soifua matua o le mamalo le atunu ti ngā tino, ia so uma, ia whaamoe pea i le atua maua le fia tō angai ata, tele o lo fia, tele fo ina o lo soifua malolo, ina pese lea mo oto.
Toi luas fulumali tolu minute o na tale o le itulai malu sini au se talia o lo faanga na mai le maonta sa mo vi ingo le atua mo o tau uma o e o lo mafatia pea inga se ngase o le tino e so o se maota so o se lawa mai se lava tono maota ngase ngase. Ia e momoli lava le whaafitai tele mo o tau o e o lo anga lei mai tātou manu sa moa o le aso sa o le aso muli muli le na o le tātou fua ai aso nga fua loa lafo loa ma le tātou seleni sa moa le a lava seleni wa e maua ia vi ia le atua o no le tau anga le lei tātou manu sa moa e wha manu lufo ia o tau wha longolongo a whai wa e wha fonga fonga mai ua le aluatu lo sua whai le tātou wha tālofa o au o kele lua po le ale le sa o ngole mea. O le alava o te whaapea uia. Ai o tangata u mai au te whaatalo whai ai lea tae au ma lea tae au ma lea tae au. O lango lango ale i ta APP. O lea o lo wa ia na manatu. Ai o le mea le ua o lo ingene. O lea o ta pena le mga Samoa vi ingo le atua ma na pa anga uma e whaatali le whainga malanga le awhionga le taitai sili, ma le vaenga wha au whaia le ita APP. Ai o ke kilo i le lisi o le toa tele o le mamarua le atino o e o le e anga le lei mai. O le toa tele o tangata o te le whaatalo whai ai. O te le o ta uola tau sua whawa o te le i loa nei mamalu i o le atino. A o le toa tele o tangata i o te whaatalo whai ai tae au ta itasi. E ai le ai o ngingo fōa e whaatonu mai a. E wau lua ma tau sala e le ai se fesoa soa ni mai. O no whaapelo, o le mea e ongi HRPP, tangata i o te whaatalo whai ai, po o le mea ongi whasa. O le mea la lea wukang o le lei lava abe e se ma lava tangata i o te whaatalo whai ai, e le ai se la tau soa ni le mea lea. O le mea lea, e le se mea le maota sa movi ingo le atua, o le whaatalinga o le taitai sili, tai le vaenga whai e pui a ia tau tangata ma whai pule o le HRPP a le whapea le aila a me se ma lava o tau mai lava na o e fisosoa ni mai nga Amerika o New Zealand o Felicimel o inei au se talia i Melepone o Perth o Kuingi Selani ia me se lava mātou lea no fo i nei sini ni mea lea whai mai i wha moe moe lea. E mo moli atua i lava lau whaaftai a te o tau. Ti ngāna tau mamau e lafo mai lava o tau seleni. Ona o le tau lango ina o lea whionga tai sili mani maenga wha au whai. Lea la ua o wha pua i lalo le lisi. Na o i la tau lava lea e anga le lei mai tatou pokalame. Ia ele se anga le lei mo maua. Anga le lei mo le whionga le tai sili. Ma le vaenga whai lea e malanga mai. Ia e mō le atua i alfa aptai tele. Mo o tau wa tongi mai o tau no foa. Tau lau. Ia me se fo i tau wanga le lei mai i mātou tau sala e lua ia sa whai. Ia me se tau wanga le lei mai e ala le tatou Air Force. O le kako e le ngā o le kele o kaukala. E le haise mea maua le tautala. Maluenga. E maa losi mamao ma leo kele nga luenga. Ngai lor kaukala. Walava maa ua mkole a fua e whai al tautala. A o nga luenga. Ia kako nga lulu e whaatasi ai. O le kele o lima. Maa haise a venga ia le wa uma. Pau lava le mea le whaatalitali ai. Na o le aso o taunu ai. A o le ua uma mea uma e moli ai whaatai tele. I le ami Australia. Ami le HRPP sini Australia. Me se foi o le anga le lei mai ale. Air Force iso o se tafa o nei larangi mo i lato uma o e wanga le mai po kalame nei mal tatou wha moe. Tatou manu sa moa whaaftai lau susunga i le uso alii tui la epa whai ai ma le whalitua i a maunga mū. Fua ina le se lau tā la mo le whionga le tai sili dokta tui la epa me se fo i le atali i a se nio to le fua. Pasta to le fua Faraniko mo se nio to le fua ma le manu sa moa se lau tā la. Le whionga i a lilo fotua manu, ma le whaletua i a baby threaten, ma le nofua alo mai i Hawaii, i a wanga le lei mai fo i mo Dr. Tuila Epa, me se le atali i a se nio to le fua, ma le manu Samoa, 5 se lau tāla, whaaftai tele.
Ia, paulea o le tātou lisi mo le nei tai au, ai toi whaamanatu atu, ia i lātou o e whianga le lei, tātou manu Samoa, ia lea lava e tala le tātou wamanoa mo nei vai aso atoa, le ase se le ni tātou te tāpena ina, ia whaina mo tātou sao mo le manu Samoa. Manuia fo i tāpena penanga le manu Samoa mo ta longa, lo ia i nei fiti i lātou, ia whamanuia atu fo i pulenga, mai se fo i le oe o lo ta ia maala mai se lava ina ialo mfanau o e ta alo whaamanuia le atua maua le malosi. Lea wa mafuta mai le fionga te pao whaasina i hato le afoa le anganga whaaloalo e whaafeiloa i la wa fionga le tuia ana ave au malanga. Ta ma whaasau a le tu malo le na tuina atu ia ia o le tonu mai pea le whaolulunga le ainga malosi ba ne fo i lau fitalenga i le la ulo le tau lau niu. Malo so i fua maua nei tai au foto le fo. Me e pe o e koe la ikiki mai e fo ia. Ia pe na pe atu ai nu di Facebook talang. Mo ano fatu lo le fio le ngang pa ia le tai au tato maftanga, pa te lava le ngang pa ia pa penan pa tasi e tato te mi uma lava tato te fa so ai. E me se fo i le tato waso le o fa me inu pe o toilet inu. E le whapenga whainga le mea. O le whainga le mea. Vai mai wai e se swinga. Nei whaapele, whaftai le tuena nasa fōu. Ioi, walenga e tangata e moe le poe wha atu. E fwe tangata e moe le poe fia. E a tato te tau te tūpe le whiong pa i le tua awa lama nei moto le la. Au lo tu mau pela wita. Dala na lo e vai mai e tia. O te moe e le se meo te itai. Wala mai la. Sida mai mamaru le tinu. O fai ti lava le ita e sound fo le tu. Le medena. E se avinga o tau visit. To te le visiti me lava o tau po wa se tu fa anga fa lenga. To te baba aia o tau i tu fa le tinu. O tau vasenga o fai ma vasenga fa tu fa la lave lungo penga tu fai dank. Ma no fo ia ne tasua le fo fatatu e va ia tu ia ne tasua le ne tai au fo ia le ineta. Ia, tole foa, ia o anga lava fia nei tai au fōu. Tātou maua, tātou tau wha ia ulia fia i le alofa ma le anga lei mai o tātou tapa au de langi. Tai, ia le nganga fia na i nu, o whanonga tu fo i o saunoanga, i fina le tapena fo i le, se upu le fionga pa ia le tu a wafo i ta mamatina. Ia o whanonga fo i o i e file au vaia, o le au whasalanga au vaia po o. Tole foa, o whatua o mane ia na whaila utala. O le kele o le lisi o te whaatalo whaia i le mamado le atunu. O malo o langona, o tangata umanei, o tangata o le langolangoina le HRPP. A o le mea la le tu la mai nei tole fo. O le o toi a nai masin toi tasi pe toi fa toi lima ba ya so fa tau uina le tatou ainga le fale ainga tatou tau maftanga fia ma le fionga te taisili. Lea wa tātou, wa uma tātou tapenanga, wa leise si mea, wa finito. Wa uma tātou tapenanga, ma le tātou ami, a wafo i le tau singa o le whainga malanga, ma le whea vea inga o le whainga malanga, a toa fo i ma mea e nonofo ai, e alala ai le whainga malanga. Ai, o kewa ai la ulisi, o ana po, o ana ke ia o koewa ai, e tole e foa, wa e whai au mea, ka penga tātou malu, tātou mea mo le aso mana. O vai la ulisi fa persone. O le kele o kanga kai o ke whakalo wha ia i le engi la kongo fo o kukungi mai a tole a fo mo le wha moe le HRPP. E le ai fo i se la tau fesoasoani o au mai ai nei tau sa le lua wo uman tātou whaia. Ai mei se fo i le Air Force i le alava e tului mai lava le Air Force. E fesoasoani a tātou i tani ngā malo ia. O whapero, o le mea e o kangaka ngei o ngi whasapo, kangaka ngei o ngi HRPP. O lea la tole fōwo, ave e sea mai lava, ai whatotoe lava na tangata leo te mautinoa, tangata moni lava i o le HRPP, tole fōa, e le kaulia i a kele o kala, a ngaluenga, e kua upu o le, o Samoa, o lai whai ei nā upu, o nā lai, e ngai o i le whiunga le, i le tai sili, ma whai pule, o la tau ia le whea ngai ma upu. Ai mei se fo i tā ua lea ka ke whaasalau whea ngai fo i ma upu. A o le mamalu, ngai oi mole mole. O le whaatu peina o upu to le fua wai tuai upu. O
O pili fo ila ia na talanoina le asonafi. O lo la wa lava langona. E toi o fo i whamasinonga pili ia. Na mata upu le talanoina nei pili ia e tolo. E koe o fo i whamasingonga. Whawhiarang whakingo. Whakingo i kupe. Whakingo i kupe. Wa a kako le whaia mea ria mo le mamalo sa moa. Wa makua i mangu malo le pepelo. Wa mea le whapia e whai vai e le ingi kupi. Ai malo lava tole fo e o le ta upulna. Ma no, whaftai anu wa. Ne vana pia so atu o tu utai ba tele o whafonga fo i tupu mai e le atunu. Ia e le se mea a whena le anga i le tusa o lo whasoa matu langa whapena. Le fo i whafonga mai pa ia lasi so tatu atunu. Ia te aua ainu whakene nese ia no vai te tu langa lea. No wamna tu whina le iai. O te mana tua pēr ni tala se tasio ta mawhi mai e te awai nu. O te tatalo atu pēr mo e to le fua mai nu mo le pokalame. O sidi e te au na nganga fia na nganga whaftai le tapua inga le atunu o lo tatalo mo mo tato pokalame. Ia uli masao me umai le aso ma le aso. Ta tonu fo ia apio le nganga na iai te loa whaftai tele lava wal pokalame. Ia ere Whaingo fiele ngā venga lo whea ngai malau pokalame leo le whatalo whale maru leo tino. Tai tonu fo ia e ni se meo te e ai peo na saunua. Anau sila ngā whina le ia tau whina le. Ia whaakene nese o tilo pe iai wai o nisi. Ia o tino lava ia o ngase isi. O isi le tato te le iloa po lea. Wau lava le mea sirina mautinoa. Ua whaisina umi teimi o whatalo whainu. Ia le iloa to enu upo o tu uani ni nalo langi tasi o tātou sui. E leilo atu. O nisi vo ia mai ni swafa whina le fake pages matu lang whapena. O te whaatawa i nai pena sau noai nu. Ana se tarasanga vai. Tu atu lau whiunga tamai tai al mota. Ia. E whina le angal leipea le mamalo le atunu. Ia o te talitonu lava le ai lava se me o pa u le sila whanga le atua. A whai lava o lo whapena lava ana fia e whaatalofa atu. Ia talitonu wa, ia pasalo po leva yaso, ia o mai foi nisi, foi o whapenana, misi mai no misi. Ia, mori atua i fo il whaapitai tele, ia maliu mai, ia ele sunga fo ia lusi pa utalo se walunga, mal falitua ia maliu mai, le fo wanga lei mai, tatou manu sa moa, mo le mo dokta tu ila epa, me se fo ila tali ia se nio to le fo male manu sa moa, se lau ta la, whaapitai tele lava le anga le lei, mo le tātou wha moe le manu sa moe le nei tai au ki vai kua e wha solo lava i lunga le tātou se leni mo le manu sa moe i lea tai au ma lea tai au ai to le fōa ia ono o le tātou taimi ma le fō maa ia manuia lava le malu tai au Whaftai nu mo le avanoa whapena fōi na whaatina fōi se tasi fōi o vaenga tā ua o le tātou maftanga whai pēa matamā matina matua ia mesi fōi ia au ngā fōi tu dungo penga tu fai langi ia maua temi ia matamata ai ia mawhalongo longo se upu mai la whionga pa ia lea tua tātou u malava e na ngang fia ia le aso la nei ai nu ia taswini aso peitau wina o so fuanga le aso lua sumalua masina valu ia whapena le tausanga lua afe lua sumalfa lea o te toe ofo alofa atu le whio la ngang pa ia le neta e au le malei fua mai i le soifua maua ma le langi maina ia te o tau lelo whatunoa manuia mai le tua lo tātou tamā, a toa ma le li o Yesu Kiriso lo tātou walii, ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whai tau mo nei tae au, mō mele le tusi e whata oto, lo am tau pe valu, whai tau wina le se pulu lua, ma le se pulu maltolu, wha malimole aina u. o au o le poto ma te mau ma le whaauta o te maua fo i le poto i le mawhauwhau, o le matau i le alii, o le ino lea i le leanga, o le wha maua lunga, ma le loto fefete, ma le amio leanga, ma le ngutu wha pio o te ino i ai. O le upule le atua mo i tātou ne tau whaftai u. O le tusi whai tau lea na tātou whai tau wina ma le whionga pa ia le atua. O le a whai ese tātou whaasoa ni nei tai au. Ia ngā i lea i le whai upo suma i tōru.
I le fitalainga lea le atua o te ino le whaamaurunga ma le whasausili ma le amio leanga ma le tautala wha pio pio. O le aso manatu le tato whaasone ne tai au i le whaamaurunga. Ne aso manatu o le whaamaurunga e ngafa ma le tele o anga sala tato te whaia. O le ale o winga o ia mea. O le whaamaurunga e ngafa ma le tele o anga sala tato te whaia. Peo I e autu iai le tato whaasoa i le neitai au. Atu tu watu I le loloto. O le ase mea se ai le tato mita e whaia ni ngā ruenga le lei. Pe a whaatustusa I le tato whaasoa le neitai au. O le whaamaurunga e ngafa ma le tele o ang sala tato te whaia. Ai atu tu le loto, o le tele o tato te mita ia tato ngalwenga le lei na whai. Ia le oso mai le manatu tato te whaasoa ai, o le whaamaurunga. Nā le se sengo meia o lo whaia ni mea le lei, tato te mimita ai, a le fai mai tato whaasoa o le whaamaurunga o nā lo sawai le tele o angasala. Pe fōringa lua ni vaenga te tele o lo sawai ni au ngaluenga le lei te mita ai. Ai le whaawinga mai le situ pe wa velo mita ma meu whaapea mai ai wa e whaamaurunga o leo sawai ma le angasala. E manei e whaafai ngofi foi vaenga e lua o lo whaapena lava o na whenumi ai. Le tele o tangata whai me le lei, e o isi wha mai o le whaamaurunga. E mita atu ngā ruenga le lei wa e whaia, mai tau whai tō lau atu ni me le lei na e whaia, e mai si tangata wha mai o le whaamaurunga ai. Le ala iei le au tū ne tai au, o le whaamaurunga, e ala mai iei le tele o angasala. Ia. Nea se tali ma le whionga pa ia le atua. E le ai, e le o se me se le mita ia ngaluenga le lei wa whai. Lei o le mea sao lava. Ni ngaluenga le lei wa e whaia. E le se me se la lo mita iai. O le mea tatau. E se isi whauinganga, a whai wa whaamalia ina. Wa tātou whaia ni mea sili o na le lei. O lea wa tau mai le tusi o whai launga I lima lon whai pasuma le balu. E le lei matatau I le tangata o na maua le loto malie I lana ngaluenga mamafa. Vai, e tani lava le whionga pa ia le tu e fsosoani e tātou I whaambi nganga o lo whapena o na whenumi iai. E le lei matatau I le tangata o na maua le loto malie I lana ngaluenga mamafa. E le tutusa la le whaamaurunga lea, ma le whaamaurunga o le manatu whaapito. Lea la walua whaamaurunga. O le whaamaurunga lea I ngaluenga le lei, ma me le lei na e whaia, ma le whaamaurunga o le manatu whaapito. I la le ele se senga lea maua le whaamaurunga lea tato te whaasoa ai. O le whaamaurunga lea o le manatu whaapito, o I tonu la e whtena I ai ma le whionga pa ia lea tua. Ma nei ai le whaamaurunga I mele lei na e whaia. Ma le whaamaurunga lea o le manatu whaapito lo lafi mai lalo. Ma tau lea ngai nai ni mele lei na e whaia. Ai ma nei ale manino I tātou savavali ai ma le fia. O le itu ai ngā whaamaurunga lea o lo puni ti ai lea tua I o tātou o langa. O le whaamaurunga lea o le manatu whaapito. O o lo puni ti ai le tua I o tātou o langa. Ma e tupu wifu ai se manatu tātou te le mo o mia le tua e te maua lo le whaamaurunga lea o le whaamaurunga o le manatu whaapito. Tupu wifu lo le manatu ia te oe ma tātou. Oi, tātou te le mo o mia la le tua. O la ngona ia whaafai o le whaingofie I o nei mata upu. Ai ane nei lavan o na whaamatalaina e le lei mo tātou savalinga. Nei mea ane o whaawai tātou I o tātou ngaluenga le lei o whaia. A e whaia nunga o lo mita o mele lei ave mesi sili le tua le nā.
A e whai lunga o lo whamawalunga ma lo mana whapito na o oe lava. Ma le mawhai e lona sa whai le nganga o le tua i ati oe. O le tua inga whamawalunga lea e nofo i whalawa le tangata ma tuu i le nofo a li i lona loto na o ia lava. Ai le ai le tua. Moni. Ma o atu lo le tangata i le whasau sili. O na whapea i fole o le tangata e sili atua o na ilo isi tangata vai. Le mele na le motupu nei i le whamawalunga o le manatu whapito. O manatu i fui wa sili atua o isi tangata. O le mele lea e tupu i le mele o le a whaatau aso ina i tātou. E tātou lava i o tātou se i o tātou māsei. A o le a tai atu tātou i le loto leanga ma whetina inga lo iei nei. Aisea. E mafu ai o na tātou lea mana ieina mana o ngā isi. Ma tātou pū lea isi na o le lea lofa i a te lātou. Lea mo tupu mai. Tupu mai wha mawalunga mana tu whapito. Tātou a ngai oi le tātou tofi sa mo an mea tonu ana. O le wha maurulunga o tangata o tātou whainga malo. O le manatu o lātou inisi. Se tala whaataitai. O le whamawalunga o lātou pale mai. O le whamawalunga o lātou whaian malo. O whamawalunga lātou te sui o le mea. E le manatu isi. O le whamawalunga nā ta o le whamawalunga manatu whaapito. Le tua whetalai mai le tua i le tusi o whata oto. Nen tātou whaitau wai. O te ino i le whamawalunga ma le whaasausili ma le amio leanga ma le tautala whaapio pio. Ma nino leia fionga pa ia le tua o lo whetalai mai eilo nā nganga. O te ino i le whaamawalunga ma le whaasausili ma le amio leanga. Leo tātou wa ai le tele la awa amio leanga. Tautatala mai e pepelo. O lapa tai mai le fionga pa ia le tua e mua le whaamawalunga i le māleia. E mua fo i le loto whaamawalunga i le pau. Tono le whata oto sfuma le ono anono whai upo suma e vadu. Whaamawina ina i mauia e whaitawina. Whaamau sali iai le tātou whaasoa. Sa taru sa ngatu sa tani le whaamawalunga a tamu ma ewa. Ma mafua i loa na angsala. Ma o lo totongi ina lava le na angsala e o manteimi nei. E tau e nisi o le angsala tu whaasolo. Ioe. Ngā talusanga toa sātani a ewa, ma tamu, pa u mai naro. E a tātou. O whaafiana talusanga mai sātani ma tātou pa u. Whaaftai a Jesu ke riso o tātou toi tutu mai ai. E le tua whetalai le tua o te ino i le whaamawalunga, ma le whaasausili, ma le amio leanga, ma le tautala whaapio pio. Aua lavani o tātou whaatangaina le whaamawalunga. Po se isi lava mea e tāo fia mai oi a Jesu ke riso. Ai a tātou maua le whaamawalalo i lalo le sātaulu. Ma ta tala lo loto le mana o ke riso e li wai oi a te ia. O le whaamawalunga, o le awala lea e alu ngata. A o le awala ia Jesu ke riso e taita i nei tātou i le nangi i le ola e whaamawau. Whaftai nu mo le wanoa. Whaftai ta māma tina mātua lo whangia i le tua lana upu e whapena na ulu. Whapena fōi au whaafonga ia me se fōi uso mtu whaafino whaafonga mai tonu whawhainga renga ia me se fōi nuu mana la whanga i Samoa manuia lava nei aso whaftai lava. Malo, whaftai tele lau fionga le tapau whaasina tole fōa mo le malu tai au ni nei tai au. Ia whamanmia pia le atua ia te oe mawalo malosi mawa fo i le poto man malama ia wale whaawawina o le tātou pōkalabe o le malu tai au. Vi ia fo i le ali i ona o lana upu sa whalongolongo i nei tai au. Sosoani a tili i tātou ma le tātou soifua whae whaatuatua. Ino tele le atua mle ali i tangata e loto whaamawalunga loto fete ai mese tautala whaapio. No winga a whai o pi o le tautala nei tai au masa oma ia whaasao sao loa whai ai oi mātali i
mafafine o le atua ia so uma o lo soifua mai, se vi inga o le atua salani aila na fionga pa ia tu sa o atu loa il profesa langolango o soifua maloloina, ke le lava mai e wa falute mai a tātou. Lua minute ua te ai nei le to lai balui sini au se talia au faatalia le so tai mai o le profesa langolango soifua maloloina Dr. Leusa to le fotu pa isa mauta ke na seri wala na por karame masani e to fa moli atu fa tai te le lava mo lato
anga lele mai ni le yaso mo le tātou radio phone ia wafo i nā ialo tātou watunu o male manu Samoa pe o na tau mwhai ai. O le fionga ia lilo fotua manu, ma le whaletua ia baby Fretten ma le no alo mai hawa i lima se lau tā la. Pe a fo i maliu mai, ia le sunga fo ia Lucy Pautalo se walunga, ma le whaletua ia maliu mai, mai Brisbane se lau tā la. Filomena Mulipola, mai Melepone se lau tā la. Pe a fo ia Posumo tau ave se lau tā la le na pay ID mai lo na ngalelei malana foa e moli tātou manu Samoa whaaftai tele lava Posumo tau ave whamanuia le atua. Mai se foi Robert Peterson, 5 se fulu tā la. Yo kapeta, salue e 5 se fulu tā la. Whapea foi tau figa fui maono ma le whaletua ia Diane 5 se fulu tā la whaaftai tele. Le sunga ia pasta tole fua Wharaniko e 5 e se lau tā la whaaftai tele. Mai se foi le sunga i le usoli, sunga ia tui le epa whai ai ma le whaletua ia maungamu e se lau tā la whaaftai. Le watu la i mai lo tau ngalilei ma le tau foa i mo le tātou manu Samoa le nei tai au fitu afe wha se lau tā la fitu afe wha se lau tā la whaaftai tele le ngalilei mo le tātou manu. O le aso atai au i e tā alo ai tātou manu i fiti. Ia talo atu ia tau manatua le tātou manu, tau talo ma tau anapongi, ma wal malosi nei tamaiti, le alama le tūlanga iai, ia whamanuia le atua pui awana ia isi whaalavilawe o na tupu whaafuasei, ua tele le tāpua ia o le awa nei tamaiti, ia tātou lava ia, tātou whaatuatua, tu atu nei tamaiti ina ia saunga le mu, ma ia sefe la tau tu sai ma tālonga i le aso atai au, ma natua ai tau tapua inga, tatalo ia nai tamaiti ma la tau tālonga, ia alo le atunu ia me se foi i le mamado le pulenga le tātou manu Samoa mo le aso atai au. Lea, wakoti sa pia akule. Ai toi wha manatu atu fo i le anganga wha alo i le nuu o le pā, le nuu le afio anga o le pā, le afio anga o le pā, ia le tau whanotanga e whaia le i le aso to o na ilo na lua, o se tema aso se fulu ma le wha, i le itu la e wha i le afiafi, i le nofoanga se fulu ma le fitu, Bradman Road i Shelby, ia o nao le a whai ai le tau talanoanga wafo i wha moe pe o na le o toi iai, le o toi po se lilo. Sainia le a wha silanga, pasta sa ngale tu la epa, wha pea fo i tau waa le toa pele pesite tamasone, ia wha utangia mai le a wha silanga a o le aba ma le wha aloalo e wha feilo ai, Profesa langolango le soifua ma alolo ina, talenga dokta le ausa to le fua tu pai sa mau take na seri lea wa mafuta mai, ma lo le soifua manuia, ma lo le folawi langi ma lo le tautua tu nuu. Profesa langolango ia mai se lava lau tautua i le atua, e ala le tapua inga le kale sia o lo tapua i mabivi ia i le atua. Ya, ma lo soifua. Good morning. Langi ma, saya manuia. To fori ne no fa mane anga le o tatu taba langi va ta lo fa fia tu ni ta ya lo sunga inu ya fa pe foi le wa fionga to le fo ya pe foi se fa fonga ta po mai na yo tatu tinama ta ma tutua le lo fo yo la to ro fia fa ro mai nei por kala ya tatu to fa ma lo tatu fai peo tātou tama le langi. Maria la. Ia mai fo nei aso, e malo fo lang. Aro fo le fato to ya te uru le tam fo inga tātou po kalama. Ia, tātou tau whai whamalo i lea lofa ma le anga leo le atua i la wafionga le Profesa langolango le soifua malolo ina, Dr. le usa to le fua tu pai sa mau, take na seri le nei tai au matango fie. Ia le ali vai atu fo i suro le tino le mawalunga o le anga leo le atua i lau talenga. Ia po la wafionga fo i le ali fo mai. Ia o whaapea lava i a tangata i fia i le ali. Po le a lava a fia i le ali. Ai, se mua i mai fo linga o le ali e wha le lei ati li ai lau sila si.
Tu sa noanga. Tu sa naindu. Mai fia le li va ia tu le di for mai. Ya la wa e se tanga te le di se fatalo. Se no kau kala ia pela e ke ngofo ki whakano whale mamano le aku. E ke kau ngani poki for mai wa tasi fu le ngase wale. O le o mai fa mo le chapipi. Alo titilo tani u. E le ia se fiso so ani po se nga fe na le fatalo fa mo o isi to va nga le fatalo fa. Le la nga o fa ia tena nei. E o sa. O le ta. E le sili dava le ta i ta pua. Ia o te loa. Ia o te au sia le fina ngalo le mai ta el mota. Ia te awa ia i o te alofa tele to tele lava ia o le tatalo mai lava le tato pokalame. Ia nga foi wa o ia. E ava sa ai no marfo mai ia whawhitau ni lo tupu mai a mesa whawhitau ni whapene. O te ia, waru lau vaia, peo tangata vana na wale pasi li suenga, i lau whionga ni fo mai. Ai ui dea. Ia peo le tūlanga nana, le when mai en ui ia, o fia fio te tiro mai. Ia lau wale fia fia isia o vaenga ia le masani na whatalo whainu. Ai tau wha mai nu le umen ne lisi e whatalofa. Ia ai le anu ia mai whatalofa le tamai tae mota. Ya, maroso fua malang mai ro fiong di forma. Ya, malo ni on sai, malo fa pade. Yo mo mia na mo meo lapeo la unga. Ya so de di, o le ama na ia. E taua e nga fo de sai mai ia tatu te do fo me na tatu te vai ai. Mo tatu o na. E ma no sai de foi mo filo na ruela. Moi. O le tanto nunga ia chao. Io mai uma tato ma i e whano nunga mai fo ma i le aso le ia ao ngā ia le mai. A baba ai le mai tato fo ma i wa fio mai le malanga lea. Ia o i se la le fia whata lo whatu lau fio ngane di fo mai. Ma o tato po kalame ai alo whapena ana ao ngā le whafunga anga le maro le tunu. Ia ai wa misi atua o e vai aso le wa te atu. Ia pe o mapuna mai nunga se tasi fo yo tareni o le fue martoto pe ia wa te tu so fo yo lua ma ftelenga ia multaro le tata titi sao as vai so uma mato te vai tu lunga o le fue martoto la sa nga le me o le fue martoto o doctor ia wa tau noi na fo yo tau ngien nei wa ya ese ya o se matou ai ngo ren tangata ya o ya la tua ya e to fo i mai ya i tangata ro no fo de ai nga ai fa mo ngo ai ya me se ya la tau ma fa ya ese ma no si ma se lo e so ni mai ne tua e ko ise si a to ya te ro ya vai tau ma fai Awaya. Te manatu. Ya pe a na si do fi to da vo ya o le ta si ai nge. E fa lo mai ni mi o matai. Ya. Ya na ta mo fa i fa to no mo ya fa la wina ma. Ma ti ute pe o na ye vo na va ya so ya fa maru ro tu. Ya le ese la fa to la ta mo ya o le so. O les Fareile o ia les Fareile o les Olulu o ia awa so to fina o le ala te vese tra o aro po tonu la soltato por kalama fam ia ma sangi o i me ar motu le ni me pupu na mo me tele fa tau no ai ai fa ia rasi umi ja fa pe pupu ia peanga o aso fa peni malu lua tu fu tatu au fa fonga me sele malu tatu po kala bo ia ti te fa pe ma me va tu tatu po kala mama mane ma wai tatu ava no le ya o to tele al fatalo fa mai no fianga di fo mai ya le ui le ayo sa kava tu lava e fo e le afina le fo mai fa sa mo ai u ya fa pena ona fie foi na to ina malo matu e fam talango ai u ni si fo yo ngase tangata matua le yo o la le fa no mai u
I le loto ngase. Ia pe ia malama ia na tūlanga lava na i tangata mātua, ta mamatina mātua. Me sili lewa to e moa tātou mawhtanga vi ia le atua. Nganga fia mla nganga whawhtai. Me ea whape vi le atua mai fo mai wole ao ngā ato mea uma. Ne ai, o whape nā ona marosi pēra o whiunga to le fua le whafunga anga le maro le tunu. Ia o tēroa, o le tātou pokalamia nei. O le toa tele lawa tangata mātua na whanunga longo le whono o lau whiunga le ni fo mai. Ia, o mata upua ia le o mai le tātou whono i le iai. Ia, ni mata upu onga ma ni mata upu e ao pea o na mawhau ai pea le atunu. A mese lava ia pili e tolu ia i nei. Ia peo nane sa mafuli ai. Wo o mana ni le tai au. O haru ni mawhau fina le iai. O na le popo lenga le iai. Ia awa lava nei whale e tolu le tātou whawai. Ma wale wanoa, ia le o tawai atu fina i mea o roto tupu mai. Ai ui lea le vea ma mea e whawai e fo i le tātou pokalame. Ia meise fo i lau whanongo ta maamati nā mātua. Se e atu loa lai le tātou pokalame malawa whiunga. Ia, o le tūlanga sa umawhawhawa ni tai au. Sa tātou tara noa mai le teimi taluai. I le ngase leo le ngungu ma whianga. Ia sa ase teimi o whelafulafua iai. Na o mawhawhawa leo, o le ngase leo te mawhawhawa. Le ngase leo o tamaa. I lea whina le kensa lea tamaa na o whiunga le lifo mai. O mawhawhawa le mea whina le toa tele lava. E pi e mama e o e whamatala le fo mai le ngase lea. Whina le e pi e tate mawhawhau pea. E au ngā pere sa nuanga lau whiunga le lifo mai. E whina le whasosoani ai. Ne me ane o to tele o tamalo ai nei. Ia, e leo malama tele le, o le ngase lea na maua oe, e pia mena e mana ia, ili whamatala i laua whiunga ni fo mai. E whaalo to tele i tama, me a mese fo ia nei whanau, awane i tūla fo ia nei tō mātua. Ioe, a musu, ai awala e oe vai fo mai. Nanga to tele la vai le o loa e la tō le leanga le mai lea, leanga pe a mau o le ngase lea tokta whamai mole, pi o le prostate cancer lea te talanu atu ai, pe a whape mau e se tama, e le nganga whina lea le matamuli. Ma nei alo sau noa mai. Te loa tō tele le whanonga mai, e le i oa siaki le mai lea whamai mole, ia le tulanga lea tokta. Whaftai lava, tōne fō, sa le lava le, whātua whala inga fo ima sau whina ngalo whaalia ni tai au. O le mea mo i lava. Ta sin nei wha mai. Wana o tamalo loa e mawai. Na o tamalo loa e mawai. Na o tamalo loa o na pauleo tōtonga i tonu. Na o tamalo loa i tonu. Na tō o tama. Tamalo loa. Mai o se tūlanga fo e pe whaale i longa le ngā so longa. O le ngase nei. E le pe isi ngase tupu roa la ngona lo. Ai, o le ngase fo e te lea aina alia e tausanga ua whaasalo ina matua le soifua. Se le whaasalo le uono se fua ngā i runga. Wa maton tau iei se suinga. Whaasalo atu le ono valu. Ia piu a mata ona i loa. Ia, o mea la ie wa ai iai, mua wa kele o cancer, e le ilo tonu se mafua. Tēnei, e wa ai la le lifestyle, e ringa lifestyle le miau skate wef, e wa ai au mea na whai lo life cycle lo la atu. O le tēnana o le prostate le problems e tupune, e feso o tai ma le uraura skarits. Tēnei, e so tai mane bro fa solo lo le na ina ia wa fa ia to ale ura le fa to o isi amata se fudu varu fudu iva yo o ina matutua o tasila le cancer linki de smoking the prostate cancer le totonga ia le prostate fa solo ina matua e fa solo fo ina fula ve fula na fete fo ia lea. Ana a fula, ona o
o le tulou whawhanga so. O le fisota inga ne a low bladder, me fo e toa i le whi au vai, tanga le toa i whi au vai lo te mano. E fisota inga lai a mai whafur whi au vai, i lanta mai whanga awa ngā ne ta o le urethra, urethra sa vai. Saulo le saulo i whafo. O le whanga na, mo mua o lalo mai o bladder, e ta oto tonu e alto tonga le prostate. E alu foi la e connecta nga i le urethra e o nga secretions. E le sua na e whao ngai te mi o whiu sua inga. Te mi e au ngai e au ngai fo i le sua ola fo i le o le tane se i tulo e au ngai le semen. Mai so uma mai na te mi e whao ngai o ia. Ia o ila a o la ina fula le o pe feteve ona o mia i lo le la vai le le tube le o inala o le simte mua i lo e tangata o tau turu le alu le al fia vai o le malas a tau ia fo e pe o te me tale fo tai o alu la to le vena io le sime o tu la so a te tu lai e fai atu alo fia vai e whanong to ule se me sa ale whanong to le urge le uma mai fafo pe sa ia e alu anua fo ite ia poloka poloka lo le mai e lo fal mai no fo lo ia fo mai ma tu ia whanga auto a saua fo na relieve lo le a fula lava pe ngane prostate e te tau au na su ero wa el me no le benign hypertrophy o le prostate ko le BPH a benign e fula ai le cancerous pe le se pusa mon na me pe o le fula we ai le se ele matuia benign ia ai foi la ia tu inga fete our cancerous ma fu ono la vola tu me tonu wa cancer o me mo la o le si me a matana e ma sa salo ai fa o mai fo ia le to watu no pe fai lo fe au vai ai te wa tu filongi o sa wai mal palpala po ele toto ton te tau ana e lo vai ai mai se te mi fo fa tau si unga la uma e va tu lo fa to asa fa po le a matai fo me nye va ia e ma fai ona fa do ni tu la so le ma lo tu la pe mo o suka ai mai se le po ia se la tu la suka ma tu la ia halu la to fa vai ale tu la ile o te lo ma ia le te le ta tu ia so ni ta mama tu ta sta mai ia ma tu sta mai era tu singa uma e di ma lo si Karo fai. o le pinai na e poronga ia nei tu ira o la tupu me na pinai na watu esi aki o le taimi hoi la nea e fai e forma i alfane mai e menga o le biopsy o le needle biopsy e tu le nila a mese a siaki ro lea a siaki nga e rule out ai oi po cancer pere ai ava pere siaki ako e le cancer pinai fai ale o tonga fiti pa wale me tahua ia peitek ia vanoa le ana vai oni poloka ela ai kia ia fai vo ispo mai fai whanga au na tu oile pe masina pe rua ia te tala mai ave ese o matala ia o isi tau tonga ne o fai atua na relieve le block le poloka ave tisu ngai poloka ai pues me fa la tele na ia fai ngofia fa yo ni swita tonga o tipi ese atoa fa la velave ai mise pe a solo ni matua o le o toi au ngai e le o toi mana o mia i isi tau sanga ia pe a fa solo ni matua le soifua a le leanga la a olola inga cancer
o le tele na wa vave tele le solo le mea vave tele na mo le lo fiong le di fo pa le metastasis le mere tau so atuai e fina le fa nga solo lo sa nuanga o le ana me le o tipi ese en faina ve ese le prostate le va en le prostate en faina ve ese no menga lai e fu mai la pio fu dinga mai pio fa tu salai te le tina fina le mo nem faina to e tu lo wal fa fu anga ala tu no mo nem faina ese ia le tu fa na tu fa na kai ku sa foi la pe fa pe ese tu te tu le tamaro ia mo minga na le fa fu nga mai to te le tama a fa lungo ku lo le ko e o le ka kipi ese ni ke i wo ko e pele ai Leila ia wa fo yo tinala e meno le elective ma me va tu fo e o tau sangon matua wa e mo el men ko le menopause wa le iso o le to fen pala masan e fe masina ai o tu le site ti ha o pasite via la fa ya pesa fo o ma ros ya le sa o inana le fa le fo to sil da vesi e was to la meno fibroids me simia ila e tamalo ia e ala na fai o no le ufa la ve le fe au vai tu langa va ai ava pe e fula la le e to te le ai matutua ma le liu isi mea ala ia le benign prostate hypertrophy la e fula le well ke dis ko ia ia le tele foi o fula nei e ele paciente o vai en fainga cancer o inga la le te mi whaingata awa e tele na lia e chances na o vinga tinga tua e o tuola ma le tumu e tono le o pona i la po a i le tuasili i e pito i la lampa spai ia le atu o le mama se si vave i o le spread at prostate vave e le spread o me ka o secondaries o ka o metastasis fe ave e toto rak mo seed so do e si da lai vai ngol tino tele on blood supply pe o mama pe o le o lampa spine o le tua si fe e tua ia o pe o le liver e fai ona o fo ia o le puinga la o mena le fautua ia tatou tupa e o ia tunu o o lima sfuru tausanga po le lima matalon tuilu toto so el screening ata o PSA prostate specific antigen pe aria ese me fa pena e te le la tangata se to la de o lo sene ai maulalo o la nomo ia fa solo lo le foto ho pe ai lima se furu lima matalon failure process every year annually fai la ver para la check-up ono se fu solo lo ai le ono lua ai no pe fa duel tau sanga na siaki pe tau al fitus fa pena ia va ve ona ilo o le va ve la na ilo mai lolo a matana ru ngon menga PSA no tau no fa sa pai ups fai la tissue o ngana e muri o mai ia le mele o polo ka tau turu fe au vai pe sa ua filongia mai ala ua vave o nei lo na tapena o le masinin tene no fai tau atua i mea i e sa ua le communicate ai fo mai o il tau tonga fo o le prostate ua fai mai o fai e robots e keki le ia me vai TV e fai ai approach a kuilunga i o low bladder o mutua fai ngofia la na fai ngofia de ai se bleeding ne se me fai mo mai tono la ya o le anga ingana a pe o mena no fai o me ai vai risk factors o risk factor wa fa solo o le urola o le urola ya o isi apo ani si mau mea a pe o le urola ai e fa monia ya man mene o fa solo no matul tamaro or less active sexually. Wale o toi oro na mawhau I mea pe nafu ia de o te lea ina. Tai pe le fine pe amatua o menopause.
asa whape fo te leo nisi o to ina. O lo to langa me mo to lo ye yo la to ma fo fo i me. A pe o me uma na e Ala nga aka la ufenga ni fo mai ola fa. Yo kele ko inga la mo di aku o fa fam singo. Ya o le ma fo fa. Ala ma fo fa. Ma fo fa ai. O fa o e nisi melo na ma fo fa sa o to no vai. Wa nga fa pe ave ese la kamanga. Ia e nunga koe ma fa penga. E le fa pe wa tan no le tata e le o to ina uma e ya to ina ma tu la to le ma ia o te loa ko ke la ko inga fa penga ko inga le fasa e o le ka pasa ia e me fa fonga le maro le tunu ia pe o ta u on mele mo o ye lo sa noanga e mala mai foi a wa le tu langa le ia nei fina le ia mau le nganga le te fa soa e te fa longo tu no pe o kau ki nga pe ki fa longo ku kau de sau ia le tu langa foi pe no sa no fo mai i lo fe au vai ngal fa fonga le tunu o nalo tau mai ai se fe au tau a fa yo le soifu o eta ma e tu e ke au dia se lau tau sanga a lefto a ongo se furo tau sanga e mau se me fa pea ai te manatu fa tau vai ia e wa nga aveia o e ke kai o kau sanga fa kupula nga wa e lo soifu ma lo inga pe ta sina va nga a lo fe ni fo mai ia tu le fo o le si me ta o foi te fa tadi se e la ngonga na ina se e me le no to a fa pelo wa lima a mataloa o vai ngalo medical check up a to ale fai a wa te le al fai ngarenga wala to mana mia ine afo ia lau medical check every year lau fiscal o start e lima no tono fai so di poche fai me to rehire ai oi o e manasia te milana to sanga na tono sheki prostate o to malo vai tu il toto to sanga umala fai mena tu ye foi do PSA e lo mai a foi ya o lo le wa no se fu wa ga no yo fa alu el tau sanga tu ila matanga ya mare onga yo o tu ye wa ye lole ia vave ona lo wa dia wa le indicator nga resime mengal PSA the prostate specific antigen para specific ala le menga nga e lo wa mata ona tau abnormal ia function so le plan na sia ki vave ai le po se o le ta ola na e tu pui fo nisi me mun ia fa me ne fa ko fe sparo lo check up o mea umai e maanga whangawhai pia whaasolo i nono spuruanga i runga tau sanga. Po le lima i ai to tele ai tano to tene. O te rea suinga wharonga i manosi pia whaasolo wono lima. Pe o su maria so o teni tāua rai ia. O te fwoi e o mai to i ngā mai ia. Ia ai le whapela la le mawai se si laro isi tau sanga. E ia se. E sia wo sa o kana na fo no mari o me ya. I say if I cancel it first. Very unusual for ya. Dr. Malos. If I am a tinga o tinga ar sia ki me de. Ele suspecting o info mai. Mea ono like titi on tausa. Ele fo ni ya unga o pe tu like so ma. Na paua ya me de e fa ma vai i le palapala i lana whiau i le plat. Ia e tele ana whaima i li se mea e tele ana rape ai e le mamafa i ai. E whatua mamafa ina o te tele. Lo winga na to tele lao tangata a maua loa mo whaino le tau tonga e tipi ese Ia afo e determine ia le fōma i fua i langa mea le pai apsi. Fua le risk i pai apsi.
ona wa ia pero tole fo ele fai fiwa ni me toto wa ia ne risk e no a fai nai fo i le soifua pe a le len faatino le vai faagase po le vai moe po e te ua me mamafa tele lou fatu te u faafoseʻiai lou fatu e ua i uma risk ia mene ia fatoʻa failoa lea o se taʻatoga a le tāua le mene tau ia vave ona o e siaki aua foʻi le faatali se faapea mai le fomaʻi siaki ae rato foi leua lima o tautaga e faiga siaki lau mai o ia sao taimi leu amata ona siaki e fai foi tou policy o insurance make sure e so cancer screening i tonu ma o peila o Australia i health insurance tele foi i America ia me tupu o isi policy e le lavea isi mea so e te fai tau fali po a me lavea ia tau fai kawa umani mea on tutupu ia oi ia fai ngofi ena fai au siaki ma o le stangata le ma fai o ia ma fa ia e watu e a ua tuta ia o le tau e whaatino i mea pena ia tātou e ni sa mo le free au matua free screen la he o ke ia sa mo le siaki no ka pe maua le ile ya siaki po maua le pa mai le a lo fioni po mai la o ke ia sa e tu ia e fai ama kausioki ia le HNS o le PSA ia e moa tele tele roda nga se suka ia o mai ia vai atua o no sfuru tamaro ia le la tu ia tu ile toto le na siaki ko malo prostate o kwa le ke e uma lau e sau checklist o me tau na fai le tau sanga ma ne tau sanga o soifua winga lai tiri tau sau foi ia tunu i fafo e kau kuri mai fai siaki na la siaki da ve sa mo lo fioni po ai mo e sa mo le tu na PSA siaki toto PSA ai vola mi al tele to tonga ma me le prostate cancer ia pe ia o o na wai uma fai tau ia le pe fai ma se chemotherapy po se radiotherapy o me le o fai na fai nei Walena ila ua baba ai tu le penga palo tale tua umatu ia nga tu lai mo le penga maro le fasa nga ba ku all las ko ke le New Zealand siaki anga ma penga siaki samo o fanga sele pa wala ma penga siaki samo ai ku lai mai lo fa no su aku le fai pule la New Zealand o la New Zealand su fa mai e fai siaki ya waso ye le kumar kofi e le ku pe ko ngi pase se a ke mingi o ku lai ma o New Zealand ya le la fa fong tato la ha me fa siaki sa mo ya me fa pe le la de tu lang na fina de ta wa le fo la fa long longo le se tasio o wo ma tu fa finga venga o fe ko di sia so sole o ma ngi fo lo kingo wa pa e fo fa merkala si kama ya ke do le menga ku fa la le ku fa me mau mo ko rua siaki la ua na kensa la le tamalo pa mai do le ngala ya de me le kala skam nga mai le resort e finga le positive fa fa me ke do a ko le vai ya so le mo se mapsak ma kua popole a mai se fa nga a mai se mako ainga fa yo fa ma vaenga fa mai e o a we ko umile o solo le ya fa kune wa popo le ya e ke linga fa mai ko yo ro ko fai le shaki ngono lua e fa mau ki ngoa ya shaki ko no lua e de ai e de mo le no vinga be fo linga mai ai se le fai ngole ya o ko yo o vai ku le wa ko fia la ka ma wa nga foi wa o lusi ele ma lango ki ngo finga mo mar feo ya o te loa la lo lama lava le lo fa manga pe fodinga mai e de maka kia le mai de am ko maka kia la ya
o le vave lenga so solo me nga le vave nga maua ia ai ke ila wa maua o ai vave nga alu ia la kokolo kingo mele ia me ye ke le longo vinga wa fa de ko nga ka ko pe o tu langa na lo fiongo li fo mai mane ia fa lo longo wat e te ia sa no mai o le tausanga lua Facebook fa o apa ta fai kana ngeni sa fai e to a tolu a tamari i o le atu no mahali diu i le prostate cancer e wa peila e a fa fosi e le masani e a fa lau po ala lasi o mo te mitasi within months a tangata fo i sa turai mai tofi si fai pule o nisi o tangata i lua ho i tautua i tono mana o nisi sa ia ma tau tala noa lea ia na fai leo lea le mako I think one of the first campaign tai ia le ta o le men's health sama tau fai leo screening a screen ai la ma le prostate te leo tangata screen ma STI ai o tangata fai nga ringa uma le malo na matau amatai mai la to fai no sa fai la i official to receive tolu aso i nei tolu aso i sala fai matau foi lea a mautu ai ona matau ai ia o le tele o tangata ia mau ai o lai o matai vo ia o lai alo ia a tau alo nu ma ve o nisi o nai fai fe au o nisi o esa o le tofi fai pule o i tau sa fe so i fu ala o matua i tau alo a le o te utupu ai ele so me nane sa matu tu le ai le sa tangata fai ngaruenga fa mama le o lola ia tau fai alo screening o wala lima suta tanga tau fai la wa ne ngalo aru fai mai ai mo le ona Twitter fai fa mo ne sia ki fo mo to wa fai alo blood test e fai ana ave wa le screening le prostate ta fai te mina e fero lo na to ina ma na fai ngarenga na amata dia e fo io na ilo ia mea o no fa nga so dola to tala vai ale ele ai se me o dua ma le awareness ma le iloa tau na fai awana tangata fo e pito i mana malama le ilona tino malana maona langona e lo fa pe le lo por me ya aru do fai na ona o nga ya fa tama a to le fo de masanina e lo tu lo sa fa fali ma ere a to se di ma minute o le lava o le lava sa do le fali du to atasi fo i e vai le hete ua pe ua mai no be kwa au vai ke de ka ka manera o fen ka au mai e de wi ma o vo ta tu e de firma wi ngai o e fai o le tele o le mantu poka la mana e vala au mai nei fale tu ma no fa feta le fato ata fai ma fai na voto e se o to tai to do e mai fale ma ma pe mo ia ma le winga voi le fa ta malo se dunga i roto te e te vai la mai tai to fa to e fa ta tali fa so e te vai finga la to fela fo ia le mai to te e ma nga ka o para ai al venada no e o mai to fa e mai improve ia po le ala le leva le fai mai fa le to e fa te le o mai to ia ri ya ala ua e ole tasi nai tu na successful to po la mana o ma fai fa telefoni mai nei fa tu fa ma lo mai tai to ro mai to le fa ko ma fai nga ro ya nga o vidi le sa wi ka o se ki ka o le ro po mo ka o ne ia wa lisi mea whina ni mana ia wau o me o te whanau no ki te rope sa awa ki nei la ke da ke mi ke kelu siaki ma ka fsiri fo mai po wa mai la po maua o le kensa ka malua ia ki kilo fo mai le mai okay ia a whanau no ngoi tangata
O le mea langa mo musu e oe fo mai o e siaki pia e o e siaki fingale. Fa mai e kui e se mea fingale kua fingale pe kau makamuri e ka ko le mea nga pe mo kui e kua le fingale e o si mea fa me kui e ko le lima fo kui ko le lima fo mai fingale e doa. Pe la o i ku sa ia pe e mama ai ia me se la ia tu lang fa pena. E le ia le vai tu pe langa me o te fa no ai do fingale fo mai. O ke no fo i de makamuri fingale. Ia o le siaka ngaka makua Fiora Vale a. Ia makua le anga whaia la kulo e melor fo ma ia tau i kakara pon mele se i whaia kule a. Longo vinga makua i kua ngu mari povi o me ai le se me. Pio me fa penga no kom fai fa makala e. Lau fingale fo mai. Fa fia whainga ngā mea vai. E le ia lo fa amarama mai ia mana malama i fo a vese melor makamuri. O le sau no mai ia tupa ia vailingi fasalafa. O le makanganga o le kupale o kama. Ia le sifa makara fo mai la ke ia wa atek merko vahenga le Ole a. Ma tau ia ho pe no ve tu le fo to tonga le. E la lo tonu fo a lo plera lo por tanga mimi se tu lo. Ala le me fe ele me fai na wa te pe be ta ko mai I lo manava pe a e te fa le fula lo riva I lo to pe wa io kidney sa no fula fai por mele le ona mele to ele o nga to tonu wa ele na tua la ele me ele la fe au se tu ya la na tonu ala le te fisi de fa so to ele por fo mai le wa ta ti tonu e no mai Mena ista ngata a fura le prostate. E me o mamau fo. Tau le haru fe o poloka fo o ne fura mai anga I dunga o mia ia. Ia wa tua la fa to tingi limor fo mai ia fa le lubricant le fa nga o fo ele ia na fa le ia fo. E tau tol moenga. Tele la na mata e ata ma lo ye okay. Ista ma lo. E mai mai nei la to lua. Sa oi la tala le Pia matan nana ia I nei. Tua ada tina me se kakala do fula kuai. Oi na ele lo le fula ma le fula. Fia na fo ia. Ata ua fo suenga na oi na fo. A me se a pe fa pe sau o le fa o le sitim na o le mai Fio fo e tau fai fia au mau wa mau le fai na sau fia o jo it's either o le prostate se tu ma fo le oso I le rectal se ma le so tu la ni tu ya ma wa tu o le taua ia o le e ele fo mai ele ntar alu ese le fo de tangata ele complain manava e te di fai me o PR le rectal ele o atola Ele ato tau ana si akia mai vai e foi lai nai le lan ole fe au mau si tulo ole si mena ta mai pe asa o mtu a guli ya pe lan ole ta foi ale awal nga yele mena piliki runga yo o mai wo ya mai e fresh le toto tu nga me fa pe e te le ai si me lo I su nga Ya nabe musu tato e fai fe ale o no. Ngala ngai dis fai fe au na la ko e pu ele le la ko ngalwenga la ko city. Ya ngala dis fai fe au la le kau aku le fai fe au mo le. Nga fai me ya sa fai fe au I le mama o le ro. Tama. O e shaki mo ko kensa kamaro no. O le mea e kui mele di mai kua. Ya au e ke ma ai mafofau le ke le kausanga ke o lai pe a fai ke ale fai le test te nga wau fai makala la le fai au ia o ngā lau ke do ai ko a musu alis kamari e fai le meanga e wa o ai o la sa wai kui mai nga fanga pe kui mai no di mai ko o meanga a ko fu nga la o kala di fa yo la ke wa sa kui mai fu no ni mai e o mai lo la o ki fa mai lo nei kui
E ko ia se mea pe apa ia pa no ku lao. Wa ke no me nga de ku punge lo fiang ni fo mai. O ngo kalai wo fe da. Pe wo ka musu e disi fa ma so le. O pe o me nga e fa lo ko ke le le ai. O pa wa nga la wala me fa nga su sa wo lo fiang ni fo mai. Sa le ya. Ya, ai le no tato ri telefon e tanga papa e ma. Maria. Ya ngare fa pe pi ang tata ma pi tilo ye ia la tu la ngona fa pe ia no la tu va nga la ko tu tino very private. Ya fa pe na le o le se ma. Wa le ja tu ala papa e ni sida el tala la usechin nga me o catch le fa punga to ina parangi so you have to look at the prostate. You know, doctor, what I used to do for all night now takes the whole night to do it. What parangi ro kiri ba ko ma fa folde. Ma come o me che fai fa so ra colpo ako. Ale wo più e fai umane poi un fai ada fe au fai ora fe ma ora ma tingi fai ngo fia ya e pi e de fa makala sa mai ana fa makala se au wala fo ya de pi e pi ore mena ele no sa mo tu po mena ang ta ore so mi yang ta fo mai ele me musuere fo ma e fai na io la fai na me mai mo mo ta eu fa mak pong e fo ma ye ni tu inga me fa na ya te dala inga se va tu fai tu la fo ya de fe e refer sa ingai surgeons or la tu team e fai ana foi la tu pulna me ona mana tu fa dia awoni i fai fa lua wa fai ye tu ro tu susu e foi o tu fai fo ai tanno ana e o ti lo tu ina ne ya manga na tu ne se fai i ti ri fiaru ngota no ne ele me fai la nga kango le tina fa kingo nga ko ngates ele me fai nga fa kingo tina ya walai ya ke ro ma fai ya pe ai lo tina me le tangi pe o te do o te do le fa no mai li si seri fa sa lau fa finga nga ale fai so test pol mele ta no ele muta pu dia wa tu langa no ta vai ke dia swing o fo linga le ke vai ku ya pe o mena de te sau no ai e nga la vala ngoli se di fa sa lau le fe ngi kala pe pelo ia le o ke kan ko alu fe ngi o su enga be lo pol menga o su i pa pe nga o fo linga o le lisi mena fe trom talanga o ta o tu langa le ta ua ia te au na unga na le fai fe aulina o le ta ua ia te au mo le mea o tau tala sao mai tau tala sao mai ai lunga ia o fofa pe fofa lo ngale se me fa pe ai le fe me fa mai e tele tau sanga tu e te ola ia ale ia te a fai te fa longo tu alu de fa mai fa so le ta wana lo ta so atu le fa so mo fi ni fo mai ia mana malama ia tamam tina ia e o lo leva na mo an mena ka o le tulitale te sau no ai ia e o fai ia se mea la e o sa ili fa me o le abasa mo a ingu ana sa mo ia o le vai le ke le ingu o le vai le makala mai ai ia e ka ke no fai ai e en la vai fa mai ke mi wow e la ku lo ku ai pe o le anga na lo fi ni fo mai ia o le tawul na to pe o le mane ia to no ne nga te na fa pe se e la ngona e o e lo ma fo fa e te o lo to lo ma fo fa me te na fa e me se ko fa so lo te usanga wa over lima sfuru over lima fa so lo ono sfuru mon tupu e se tawana e ni va en tawa e siaki o lo tino boy ina ia e mai von por uma vai no lutino i mai e ne fa e le tele mo ia
ngasi tak tele pe suka toto mau dong. Ya ai leo tawhia i hoi isi tu ai ngā mai. Bo. Mua hoi tonga whanau mau ai ia. Ia tātou i ngasi uma. Ia lea pera le. Monkey pox le hoi toi whasala lau mai hoi toi sala lau lagi. Ai amata mai Afrika, i Kongo. Ia. Ia hoi wawa ai ai wa. I le whio wai i tangata i whio wai ai. I vālele ma wa ia. E pepesi ia. Ia ai le tau le la mai ia e tuai ai ai o ale tau no le pe a fa le tonu na vave na fai ai o ta ona vave na i e tele ni stong fiti fa ma ai de soro ma ia pe fai fa tong fiti ma a lai lava te ma di la wa mo alo ma no si fai tong fiti o le si fai e tua tong fiti nga u vai ati no ia tuai ala Malo pe finale stop sile no. Pe le tulanga finale wa faso atwai. E wa le ia faso e mena tutupu. Wa o le la wa tala no foi mele o pe mo musu e su ia tulanga fa pena. A tono tasilea a me te lele ia ni o mata muli male ia tulanga finale a la okay ale lo. La te le fa le ton. Ya Olesia lai e fai atuanti nai ai. Ya ai musu atama, e musu ai nunga la ua va fina le le simi ke ai me foi ai le doa. Ole ngai sa wai le woni po le fa tau pe pe la tala fa tu sa pe o na malanga foi o i sa wai. Ole po elo video nunga me fina le ole a punga pupu ngai nai i kanga ele menga kongele popo la lo ai sa o le sami alu dunga. Ya, o ngā konga la sa po le video ve vela la le, o le aso. Ai po e ala o video ngā e pinga le fai mai ia pese si au fai pese. Ya, mua umanan mako, o sau le afi, mua bu mo maka, mua bu ma le, e ia ve vela sa ma le sami pispisia mai ai o fo linga. Kau fai ala e po e pea me ke mga o le leile, po e ngore TVT le ala fianga. O sa lo eskaria ai o so me lalo maka lang duli ya ole maunga la maskamo mai ki falo loa kira mai fa metan wala po ai fon me ngai lalo skin lalo maka lalo le foro la fa kulia ya lalo vai fa mai tau ka ho ke le shaki ya o fa o ka wangol shaki o wala e shaki aku ia ai dua aso ai vidi mal fo mai o ke vave aku va mai o leua cancer le menga la skin cancer o fa mai o le melanoma o mo fa le ma fa pe po le ala le ka ke li fa longa si sa mo se me fa pe o walu lo yet fo mai fa pe fe nga ala ko fo mai ve mai media e ke le va ai fo mai fa piko le lopo le alma mao le cancer le wa kupu lo skin cancer le o awalo le va fo mai fa piko ya fa me le ke o le wol a fiele le ya number 1 mar 2 fa me fa e le ya ka ka e finga le brown no king ya pila e fa me le ke o e va ka fa lo ka ko ya fa ko le validate ia va veanga fai ai. Ole mena wakupu. Wakalak nile e siaki. E manga ol fo mai e siaki a ko halo kingo. E le ngaka le mele o iai e siaki a koa. O fa pe oi sori. O ko se whainga ka o le mea. Ia nga siaki a koa lo kingo a koa. Ia ole mele se ni nga finga le nga whenka. Ia wa uma le ia lo fia mamalu ma lo fia kamauku. Shaki umat fo mai le ma se meli sha io o shaki ngale al fo mai ya al fo mai ka mai kai ya ma kwa o so ya ma lo pingale lo popole vingal nga umale le ya fa mai la okay ya ka sia meli la fe ko nga i ya fa ko le wali de o le mela nga kup ya uma no fa la ko nga o fa no waru ka le no le
Facebook wa kensa ko le fo ai sika mai mea lava o le vinga na fa makalanga anga fa pe ngai ka ke makambuli ka ke makambuli fai ko nga meia ele ke kaya ka kia ka kia de sime o mea mo mai de kua fa yo kulanga de o nga e fia len kanga tolo ye la ngonga fa me ka kia nga test de sime ye ka kia da ke ya ape mangia fu i de fa solo fionga pe o le mai nga o le makambuli e o e faia ya test pa pe ya pe o le bako so sai mun muninga ka fa solo fionga ni forma Taito le fo le tahua na ole pe se initiating factor fo ya de fa te pe se wake up call ya ele wela ele fa pe chaun tupu na chaun tupu e tanga tauma chawana se teimi tau welo na ma fo lo so fo marolo ai me sa pa se ma ya ole simplistic ole the skin cancer. Pe fa se ia na budi le melanoma while on the screen it can spread all over your body, even into your organs. Oh my biopsy o si pensa faz bueno on the liver wherever to ia o me o de cancer of the skin. Eu to ia fai na so ia Ti don't mean fai mai aro the full screen. Wana sa nuanga fo mai. Pa mai asiaki ku loa e sali e sino lo maka ku lo fa fo ngani no. Fai e siaki ku o le kensa i lo maka e sali ese. O fa longo kwa ki. Ya wa fo tono lo ma fo the spirit ti do kensa pa. Ya ke o siaki ku le fai mai walaki. ele le va pena iro vai dar tau va pena iro na le io o isi le na to lore o le skin ya was ki ato ya amu ya hoi oi fa ve kai le ko screen ma o ela le stanga tale le ile kent si dinga na to yo si ki nganga lo ba ya shaki ma le siaki tau e tasi mea tu o siaki ato ia ko e pena ne tau ana ia tau ana ia te ro te le tatu mai vui ata fa siaki me le je o siskai e fa tu na ia ai tau mo ro le va no fai ia uma o le tau fai te ni e lo baseline ama pe seki o tau sara ni wa po e lima bo ya le la mai tau na u results ya to siaki le wa tau lo lima ono po lo lima fit compare ye pe o le o tau sui le titi o tau so le fa pena e wa nga i lunga me ai o le pe fa fo linga ya nga i se cancer pe ya nga i na mo o i su e le fa fo linga wa lunga lo blood pressure ya me fa pena o mai tau e e siaki ya o tau hona nena le fai records of forma e te sau e ma tau sisi ya aua le fawon me fai le tatu o le forma e tau ato i oso ye tau sisi ya le ya le tau si alo forma wai loa uma e te rotu wa mata na marum na mat forma ya oi me se ka pe o ya le tau sisi e te don ya oi malo ainga ai me se pe o ma tu o tamane sa masenino mai eta ai me se tamane era ainga le la toka se kasi e te nentate nena fa pena ta ua ta ua foi nga lo life experience le o fa mtala so ai fa fe la ya ma na tu la fa fe tanga tala na yo so le wa ket yo tau na fia na wa le ila na le e mo faftai le tu mo faftai skamo mai nga kilo mai doi fo dinga long kamawa o ye ne benga ya bon mai doi o wa fai no ska ina skamo mai ko wa le fai
ia pio tulanga nai whai o tuia i matou fesiri. Ia isi di whasalau ngai le anga no ngā miua ngā ke whale ngā lava le whionga ke sila takta tune epa. Aso se keimi e wawa e koe lea kungunga le salo lalo whaiva, salo. Whapea, o le ase mai o mawai lea, o le mea e o ai loa i tangata i e salo whawhiana lo whaiva. Tangata whina le ua ai aisa, e whina le ua mamango i atu lau al whawhonga le tunu. Ia ai li whesau no whai lea whaini whaftai ainu mo le avanoa. E ngā ngase ngā ia ainu koe mamau fo i o ngā ia so i nunga o whonga ele, e loa i nunga fōring, e la ikiki a o makua koe i ngā mele lea ngai whaale anga tangata, o ai lea o le mālo wa tuanai o whai lava i e le whaale anga reka mai kiki whaapea. Ia ai neia manoa matangofie mo le toa i whaapitai tele lava i lau whionga le li fō mai, Dr. Lea Usa to le fōtu pa i sā mau, take nā seri mo le tātou pokalame nei tae au. Ia wo ata lava i le komengia to pa i vai lingi whasalafa whai mai. Ke i asi fo si ke i ai le papakiso le lima o le fō mai le kai au po. Kasi ia le au whaaloka kai ai o vai fō mai ai. Whai ei le leo ai nu uma. Fōnga tau mori o le Porkalame mo sa movi ingo le atua o e fia whaanongorongo whaafonga le porkalame a lau whionga le li fō mai. Taitere lava mo neia wanoa tā ua. E sanga whamanatu mai ai pēa ia tātou le so i fua mālolo ina ia whaata ua ina. A ua le ese le māma tūlanga whaapēnā. Ia e awe si ino ngase ia li ima tamaita i tausi so i fua. Ua uma ona foa ia i le atua le ata mai ai lātou e tonga fiti ai fo i o tātou ngase. E whai ai la leo le nei tū la e whaafitai atuai tātou mawhitanga whamanuia le atua i lau whionga le li fō mai. Maua pēa lo mālosi me whaauauai le tāleni i al poto fo i mane malama nisi me le i o i ai lau suenga alo whangia i le atua ma foa i atu. Ia awa lava le tausia ma le tautua ina o si o tātou watu nuu. Mata mai lava i e mātua au nā le atua se i o lava i tātou whānau. La tō ngā ruenga whita o lo whaia i le aso ma le aso. Mania fo i le atua i tō enga nei aso i lau whionga le profesa. I o leo koe kasi māsina i an tātou wheloa i fo i le i nei. Ma kako whaasalau whaatasi atua i nei. I le tātou ofisa nei ai whamanuia tele le atua. Doctor. Ia batu le hawa noa i te whātou whāma i fo i le maro le atunu tātou tau mawai ai. Ia, maro whaafitai e nu. Ia, batu le whāma noa i te urung to le fōa. Nua sā tautu i lua le tau whainga le tātou pōrkalama nei tai au. Ia, nea fo i se i loa. Ia e le ia hau se atoa. Tau mawhai i se i loa ma se whaasoa. Taina. Ia, i nisi e ero rātou loa. E mai vuna fsisiri ai. Ia, ai whamoe ana soso ni mai ale tua. Mali ana. Ia, se mana mla maa. Ia, e whamaruru atu foi i tātou to mama tina matua. Mi se lau whafonga. Mi se kwa tātou pokalam. E whaisi maane ale ho i o nisi o teimi o mata upu. Mali ana. Ia, e ono so koe le ngana pe tau lauru foi i whafonga. Ia, e manatua. Ia, maangalo au na ilo tau finangano whatupu. Tō whawha tamari. E mesi o tamu whainga ia manino ma whaingo fia o na malama ni wa tāpu. Lave whapea. Ia, ia tua ia fsosoni mai. Ia maua lau rua manasi. Si hoi nganga makawa wino tātou pōrkalama. Ia, pe hoi tapua inga si o tātou atunu o whafonga mai. Ia no whangia le atua, lo ratu ora, lo ratu soifua. Ia awa hui le. Ia ngai ei matiu te ese ma le wala ui nei so se ngā ruenga. Ia mau fo se manasi. Tātou tāru soifua i lewa ia so, ia ato neu li atu. Ia nea hui haru ada ato tātou ia. So ni mai o tātou tamane nai. Ia manu ia tele, ia so fo whanga uma. Whaftai. Ia wha soifua ia doctor.
So fia lo family. So i foi. O fitu minute o te ai nei le tu lai vai sini au se talia tato po kalame na ma le tato profesa langolango le soifua maloloina Dr. Leusa Tolefua tu pai sa mau take na seri ni le tu la le tai au ma lo fa tai langolango mai tai fo i fa fonga mai ya to tele lava tato a faina ngase o tino ya o le lava ya il tato fo mai sa mo tato fa no lava tato ngana sa mo mo le fautuaina o e o lo fianga i pia magase mo le fo il fakta i tele lava i le fionga le komiti tu mau le kalesia metotisi le fasinotisi ni au se talia nei le fionga ia lolo mataua ma pauli ului ma le falitua ia ngafo se fulu le uanga le mai mo tatou manu sa moa le Dr. Tuila Epa mes fo ile atali ia se nio ma le manu sa moa le se lauta la fatai me se fo ile fionga fo ia fatia lofa po vi fatia lofa ma le falitua ia se yuli fale ula fatia lofa mai Aukilani mai Wellington e New Zealand le uanga le mai le tatou radio phone tolu se lauta la mo Dr. Tuila Epa ma le manu sa moa fatai tele fa manuia le atua le watula i mai tatou se leni nei tai au valu afetala tai lava e tau e o atu lava le sa ia o ia se leni matango fie la folo i le asonga fua te tau ia ma le toi tau nua e se tatou au mai latou taalonga lo feanga iai ia ai fa manato atu fo i le matou ami Australia nei mo latou na le mafai ona lava mai tatou fa moe le asto na in tua nai ia o le itu lai tasi le asto na nei o le afai ai tatou tala noanga i tatou tulanga masani fo i pe ona silafia le ua uma tatou sa ili ngā seleni a wal fa moe ia le ala tatou tala noa loa mo le fa le ia atili o tatou fa moe tasi le itu lai tasi le asto na i fio mai su mai tala mai au ia le ala walu e leska ko saistu a o lea ora uanu makwai falai pankeke ma fola pankeke la poko pankeke faikalinga so sko inga pankeke ia ai me se foi le koko sa moa le atato ma futai fo i le aso mo le tato tal noanga i le ava ma le fa alo i au na le atua ia me se foi o tupu mai amianis Australian HRPP tato ma futai le tu lai tasi pe apure alofa le atua i momoli atu iai lo soifua maso mato wola e manatua fo il tatou taalonga le manu sa moa mafiti i le aso atai au tapuai ia manatua e lau talo na mai taalo ia angalele le atua mai sosoani pui mai faalavelawe ona tupu faafuase lunga le matou apio folinga faapea fo i lunga le tatou YouTube faatai tusi mai faamanuia le atua i nei aso ma ona fuafuaga fai o e o lo mafuta mai tono falfai ngā duenga maua le malosi a wāwhianga iai mga duenga whasauni fo i mo sifi au auli ma le sifi pō ia papenana pui a awanga le leo le atua whio a iai lungo le ala tele le au ave pasi le au ave lori le au ave upo le au ave taxi ia maua le mataala pui mai whaala belave o no tupu whafuase i lunga le ala mai se foi fe wa ia ile mamado le atunu e fe moli tai fa na ia o onga mga duenga e mes foi o moli atu mo tanga ngase ia fa manuia le atua mapui o tau umalava tapua inga i maota malawa sunga i fa fe ngai ngam faltua e mes o tupu mai o sa mo le o sina le atunu mau le fia mai le ali e manuia i lo waso fai foi wa yese ngana wale tau tamali i sa mo fale ia le fale o le atua lo finangalo e mangalo ai le au nanga nei ai fa soifua ia mai le maota sa mo vi ingo le atua i sini au Australia. Umaya somai ia fina